Hello, chibai vek ule. Voinai ham POCSO Act chung Zaizir ho na kan nei don ani. POCSO Act chu enge ni. The Protection of Children from Sexual Offences, POCSO Act 2012 ti ani a. Nau pangkum klinglo te hur swan na laka veng him tu dan ani. He dan hian ti swal tu shem na khau tak ape a. Nau pang tuar tu te ven hin na le chom do na ape bok. Tu te nge nau pangkum klinglo chu. Mi pa le mei chia kum som parian hnuai lam te an ni. He dan hian enge hur swal na ati te le a shem na te chu. Penetrative Sexual Assault, Section 3 and 4. No pang ser le tak sapeng dang reng nga mi in aza mo athun emo. Amui le ka manga no pang ser khasak emo. No pang ser chu atiswal tu emo. Midang sera thun tu ra anor luin. Pong swal na. Shem na. Kum som ay tlem lau lung in tan emo. Dam chung lung in tan tlenga shem thei na ani. Poi sa choi tir thei ani bok. Kum som paruk kling lau laka poi khoi na thlen tu chu. Kum som ni ai tlem lau lung in tang tu ra shem emo. Athi ma lau zong lung ina tang tu ra shem thei ani. Poi sa choi tir thei ani bok. Aggravated Penetrative Sexual Assault, Section 5 and 6. Pong swa tu chu din hun za oma ding emo. Thunei tu emo. Ven him na hna thok tu emo. Mi pui rong bol tu ani in emo. No pang enkol tu din huna ding mek ani in le adangte. Inzirtirna, Police, Zirtir tu. Chung ko zinga mi le adangte. Shem na. Si om taka lung ina kum som ni ai tlem lau tan emo. Ati swal tu thi ma zonga lung in tan emo. Ti hlum emo. Poi sa choi thlengin a hwam ani. Sexual Assault, Section 7 and 8. Pong swal thleng kher lau poi khoi na. No pang zui ruk emo. Milem ten om clear tir emo. An ser khoi sak emo. Ma ni ser khoi tir emo. Midang ser khoi tir. Shem na. Kum thum thleng lung in tan le. Sum choi tu ra shem thei ani. Aggravated Sexual Assault, Section 9 and 10. Pong swal tu chu din hun za oma ding emo. Thunei tu emo. Ven him na hna thok tu emo. Mi pui rong bol tu ani in emo. No pang enkol tu din huna ding mek ani in le adangte. Inzirtirna, Police, Zirtir tu. Chung ko zinga mi le adangte. Shem na. Kum nga ay tlem lau le. Kum sari tlenga lung in tan thei na le. Poi sa choi tel thei na thleng a hwam. Use of child for pornographic purposes, Section 13, 14, 15. Hur swan na le za mo rong kai video. Le thala ka no pang in nam hnoi tir le. Tel tir emo. Man chang kai emo. Entir le mu tir emo po athyang lawin a khaplata. Chumi pya lama no pang laka hur swan na le. Za mo rong kai lan na thalak le video reng reng. Mi malkol chat tur ani emo. Midang mu a pholan tur ani emo. Lau nei le lau kol emo po. A khaplat ani. Shem na. Kum nga ay tlem lau lung in tan tir le. Sum choi tir thlengin a hwama. Ati swal non tu chu. Sari thleng tang tu ra shem thei ani bok. Sexual Harassment,
Section 11 and 12. Hursual na ril rupu a tu po in. Pakhat na chongka emo, thom emo, Zaizir emo mga no pang siyatur emo mutura a omin. Panhi na ama mutur emo, bidang mutura no pang chu ataksa emo, ataksapeng apholan tirin. Pathum na hursual na kai hnoi thil reng reng, manrua engpo mga no pang a entirin. Pali na azui rup emo, a enthak emo, mai chana abyak emo, electronic emo digital khol mga no pang abyakin. Pangana no pang taksalan na emo, zamo rong kaya no pang chet na, electronic emo digital emo, thildang engpo mga siam, atak ani emo, alem siam chop ani emo, thedar emo, thildanga man tuma no pang avawin. Paruk na zamo rong ka lem chan le, thalaka in nam hnoi tir emo, telve tura no pang athlem emo, no pang ta na telve achak theina tur zonga hip tuma ma alakin. Shemna kumthum thlenga lung intan emo, sumchoi tura shem thei ani. Shemna dang om theite enge ni. Abatement. Section 16 and 17. Hursual na kai hnoya no pang chunga chetura, fuipor emo, pui emo, thural pui emo, danin aphut ang azom du lawin. Shemna atiswal tu tenen ang khata shem thei anni. Attempt. Section 18. POCSO ek dan bo chha tum tu chu dam chung tan hun chan ve emo, tan thei hun chung chan ve emo, danin shemna apek thei chan ve anga shem emo, poisa choi tir emo, apahni in emo shem thei ani. Dan bo chha na zep le ngoi san tu chu dani na ngai da mem. Section 21. POCSO dan bo chha na shereng chunga thunei tu ten he na thlan du lo emo, mala du lo emo chu tharuk chung lung intang turin emo, sum choi tir emo, apahni manga shem kop thei ani. Bidang po chen na he dan mang tu te chu shem thei anni ve em. Section 22. He dan manga diklo taka midang hek emo, midang ti mual phau tuma an laka hek na diklo siam tu te emo, diklo taka midang pu chha a, vau tu te chu tharuk chung lung intan emo, sum choi tir emo thei anni. Media application. Section 23. Pakhat na media in atwa tu na pang timing hliao thei zongin thu chwa anei tur anilo. Panhi na atwa tu na pang ni na mi in ansha thei na turin, ahming, chen na mun, veng, khwa, thalak, chung ko chanchin, zir na mun emo, no pang chen na chen om nai vai le, no pang chui chwa thei na tur aphau lang tur anilo. Shemna tharuk aya tlem lo emo, kum khat thleng emo lung intang tura shem thei ani a, sum fai choi tura shem thei ani bok. Engtin nge no pang chu ai in ve nang, pakhat na
kan ta na hlau om ni a kan hriat te chu tlan san dei tur pahnih na min pawh lui emaw min biak lui an tum tlat chuan ka duh lo emaw min pui ru ti in chan pui tu kan au vat tur ani ka chunga emaw ka than te chunga emaw ka chung te chunga emaw thleng ta se engtin nge ka report tang pakhat na ilau him zawk nan i thil ton kha pui tling rin tlak nu le pa zirtir tu chung te hne na shilh atira i shilh ngal lo ani po in a hnu a tal po shilang che pahnih na pui tling rin tlak i bul hnaya an om lo chuan emaw pui tling rin tlak i shilh to hnu po a hma an la lo ani chuan Police emaw Special Juvenile Police Unit SJPU hne na shilh vatang che police te chuan misual te an man thina kan lam chang an ni kan hlau tur ani lo pathum na police te ba ka heng te hne na hian a thlen thei bok ani Childline 1098 District Child Protection Unit DCPU Child Welfare Committee CWC Mizoram State Commission for Protection of Child Rights MSCPCR report thelu hnuwa engtin nge hma an lakang pakhat na hmeichhe police in uniform halovin naupang chu thu azot fi ang naupang chen na hmuna emaw naupang dur thlan na hmuna emaw thunei tu ten panin thu an zot fia tur ani pahnih na naupang chu ko hrang mai lovin a chen pui emaw ami rin zong tu emaw berin thu zo fia ani chung zong a om pui thei ani pathum na naupangin amamo chuan chonglet tu interpreter emaw zo na lo shil fia sak tu mithiam emaw District Child Protection Unit DCPU in angai twa sak tur ani palina naupang ni na emaw ama hriat chhuah theina tur emaw ang reng chu thup saklat tur ani pangana atwar tu naupang chu zana police station a shwai emaw sian tur ani lo parukna naupang chunga poi khoi tu apu chu naupang hu zui thei lo tura da tur ani pasari na counseling pek le medical checkup nei pui nge tur ani hmeichhe naupang ani chuan hmeichhe doctorin a en dik tur ani pariat na special court in akhaisi angai twa anga atwar tu naupang chu tlang ner le ngai ngam taka courta ati turte ati theinan child friendly environment siam turin court po abwat sayang pakwana naupang chu court a shwai non fo ani lo na turin ra man na siam ani somna naupang online courtroom a case kai hnoi ni lo midang an ve tur ani lova poi khoi tu nen ko rwal lo tur ani engtin nge naupangin harsan na atok ani ti kan hriat theiang pakhat na naupang omdan le mizia alo dang lamin chik na chang kan hria tur ani pahnih na ain kil toi thar thutem pathum na so e chadu lote aneyem palina mut ahar sat tharem pangana atak sa omdan achik thar thut nge ain thada thar thut parukna naupangin harsan na ato in dem mai lola khongai tu le hmangai tu amamo lai tak ani POCSO dan hnuaya hian enge hriat tur dang poimo zualte pakhat na
nau pangkum tling lawin rem ti na ape thei lova alau pe ani po in thutlinga pom thei ani lo panhi na special law ani awangin poi khoi tu apu hian poi a khoi lo ti afin fia ma chu poi khoi tu ani nge ani ti rin tur ani pathum na poi khoi tu hi mi pa le hmeichhia a hwam ani